Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kakunhon ki samla ka shnong len mau tap so yong Community and Rural Development Block hakajing yalam uba ban kan sai thaba kila dawa jing pensyai halor ka jing pentrei ya ka madan yelek ka hakani ka shnong. Kani kakunhon ki samla kala penpau bakum ki nong shong shnong kim don jing tip ya ka jing pentrei kam ya kani ka madan bat onda kilawat bat bot dien kilap bakadai leng baka skim sarkar pedeng ya ka bala tip kum ka Pradhan Mantri Khanji Kshetra Kalyan Yojana lane ka PMKKY. Lalapru balamang hadu sanpuai lak prapnri hajar tingka na benta ban shnaya kamadan rengkat ke gallery. Kani ka kunhon ki seng samla kala penpa ko jing sngo kemen ba wanrung ka skim tangba ki sngo khiapat ba kimdon ke jing shai na markat kum ka NOC na ka office dorbar shnong bala soide u secretary ba piling do ba usordar u ba warjri la shukudo ba omdan jing persya ya ka office u BDO ka soyong block ban pentrei ya kamadan shnong. Ya kani ka NOC kabang ini ginang lam senang di belah soy ni bro angon secretary badai Sri Pulikal Dingdo jangkalam tapi Sardar Wajri lem tapi saya siap bad haru por ini Sardar Beiru Sharman jangka blok haru ni sini ta ya halo ni benta ka NOC kabangan susnu ban tuli pi kendian dakani ni pensisha bakasnong kamdan kanu ke cing persa ya ka office jang video sayang CRD blog na ka benta ban pentre ya ka manan senong ni das ngungu sibun ya ka office ka bakal floy menyarap ban pentre ya ka ni manan na ka benta ka cimentoy jang ka senong di berapa way dikit bak tur yang ditikam tinggal bet ya habi de ni benta ni ku minong senong ni dokumen sibun sikat de ya bang yo ya ka skim ka bawan ning bana blog kabadai ruka center scheme ke Pradhan Menteri Khanji Kshetra Kalyan Yojana kabala implemented hakani ka jela menthala jani pan nakani ka jela jani ngila yo ya ka district is kasil district nakai is kasil district ngila yo ya ka block kami teli ka block apo is kasil ngila yo tang kasayang jumi ruka yo hadu ritli ba kita kisnang di balayo ritli nakani ka scheme an chupuli ni khingyan balayo gajing I report dan video naga proceeding of the meeting of the construction committee. Implementation PMKKY held on the 17th February 2020 in the office of the block development officer. Tinggal 60 jarong gani ka jarong magin gi points an susyam tangi ni gisnong gi bayo jimentoy na kani ka scheme habide na mata kani ka mining. Kani ka scheme wan na mata ka mining. Yang ni ka bankong iyo ka ba baong gani ka snong kerteng ka ba kerteng ka dega umsaw domhoy village. Kadai ka bayo bong metallic but and black topping of approach road at Umsaw Domboy village. Iway point sa phone ri kalam ni iway point sa spa maybe something tai haka sa basungshan tai sanlak sanpu araja. Tamne dunama kapeng ga ba abre kade construction of playground alam tapi village sa yang haka sanction ga ba sampuilak prap ri wajar tingga tamne duna te kabala berat kade construction of community hall at Loom Top Jabal village akador sipolak ki sanction mo igwatsaw construction of retaining wall at Silyang Dongki village sayong sanction hadu arpalak point hindai punyo aja tingka kapasan construction of sanitation project at Santa Upper Primary School Umsaw village sayong at ki sanction hadu sanlak hindai aja tingka kaman rew extension of school building of Marpna Secondary School, Marpna Village, Rewlak New Hajar Tingka. Halo gini benta, nginim kan ya kasnong jengkiway. Ni wan nginim ta pensa ngisim kia, kani ru ngisi i na ngisim kia namar ya kasnong lade. Ingin ta ngin krem betang ya kasnong lade ka badai na mata ka construction of playground. Len matap e. Kabala yo sanction hadu sanpuilak prapun rewajar tingka. Ti habi dei gini benta ni kinong senong isu kia sibun habi dai pat ya kani kementa namar oh ni sukumen yo ini scheme apo ya senong kapasusi pat balai pat kinong senong kimon rapat hapo isi lani syak dorbar swa ban design ban ai ya kani ga NOC lani kenjar resolution sapo ka office
Mar gani ke skim kat kum ke jingwa jing tip jingi inong sing kat gisam lamo wat jing tip hadu begin dalap yang ni ke skim simpol hadu ar tayo lai tayo tam balai ngi yang Islam simpol ben marita man ngim tip yang ni ke skim kawan ai ring naladap ar tayo lai tayo duna iai ni lek ni syam kawan napo nangin po DC office ka badai ke Sherman jong DMF itai di madam pakante ya bidi itai mairu ila ai ke jing sai ngi bro sangun ni dan mo ni lek manga babom arki manson bat manga yalam ni ka non abang lele ngi yo i kal aru yang ni ka galan ka provision the special provision of jong ka schedule area kala ai ngi ka tu kong pi sa syem ni definition ka bong 3 31 32 41 pisawa di ka tu ka definition ka ong kumno ka kran kumno ka patai kumno hani halo kani dia nono kata ngila karpa dia madam ngolong madam man si ai kopi yang ni dak ba suzorok ngani dak ba shondor yang ngamla mana kita terapi kwa pila ban pan dak arti ai dia ngiru dak bang khun museum mai i lapan i direct ia ka file tingi bring to madam ngim pa ban pan ai ni arti ai jingi kala ban pan tang thiru ada ngi dan kam lang ni rung sai pan satek bagi ai kublai pi madam ba pi lap percaya ya kan ni benta bagi ki samlang yang non namta ban sai jingi jinong sesong kita ya halo kan ni benta anda ngilawan isyam ngilam bagani ke skim kadai man ka central scheme kadai ke central scheme kabawan dengan ta ka mining tiawan ka mining isyam mengalap ke sanction kadai sampai lak ka tu wajan tingka hangi ru kelap terus saya ban ndai tang ban le tang yang madan able lang ba dia ka gallery titi mitalo dia kata ru ka sai bha anda ngilayo ya ka arti ai bangin tang nang pan na po video na po blog sayang dia halo gani mata ni nong ni na susi sibune ni sukya sibune bangim tip ya gani skim bagawan nasional hadu kan ni gejing he kamam badbalai gini ginong nam song jingi barem ide gi barem kila ban ai sop klem tip lang ni ginong song de dei halo gani ginong rem isa wan chapi ban pinsai lam bangi kwa jing sai ba na gani ka NOC namar gani ka NOC kemengi pulia meneng lah dengan pulia meneng orang itu convention ya ka resolution ke bala sailang digi nong senong nani dak kabangi menjur ka darba kata terik nila long darba kata terik nila persungin ke skim kata terik nila menjur di kata kawi ka pangsan nginang kam hari mentang si bitang bacusan bitang gini arngun beratu ya kasnong jengi lala bende dan buat gini arngun ngabu jikli yaki beratu ngiji yaki menloman pan metasimen ibu jikli yaki pagi-pagi ya kam senong ikerpa di ginong yang senong jengi di barim dan ibat temai belum di banyak tiplang kita laka di skim bawan nakas teng senong tani laka di skim bawan hagasi men halo gini minta halo gini minta ru ngan ban yang sisien ing ikerpa yang isi kepat temai ka ba simti nadu bang ya put nadu elektrik terberi ajar pau seperti bercoba di ban simti alam yang di benta dah ka ba yang pinbek apa senong jengi jangan mentah gajing tu jembiang jeng pedak jeng sung katun gajing katun ba keli nak liang pi hawi dei ba jeng petri ni badan tingi i ni resolution kum aga NOC nu Egyptian state bela adi kini armut ni ngalam ni yang bi bertrai da office hanrei kat kum gajing kip jengi habang tip ya ke department da office sarkar jala baro him jula bertrai da office hanrei la ban ai da outsource da ka bangi ai kontraktor dia halo ni taru ni sukya kan but ndai tang taru ni sukya ru nagani ka beneficiaries sugadan atu gani beneficiaries galit chano galit chaka bane galit cha office video kata ka jikli abu gani ta ti nakliang jungi ikerpat jur ba nakliang ka office video kadi ban ai bida ka wokada berkat bat ka kailan ban petri ni skim kusni ti hang ni ngan chai biang ipi kinjam no katung ga provision jong gani ga special provision jong gani ga Ministry of Mine Country Tarik September ajak kesan margani ru ilapatai ni madam yang dari kekalai disapli gani ga special provision of schedule area ni kalau ketung ga artikel aspa sabsal ga schedule 5 section 6 hang ni la kren sai kedar ba yak jaka ga dang ko schedule area ginamla ban yai ya ka darbasno te hang ni ru chuba bin passing ni scheme tim day mencuai tangini angun ini kelak rencai kedar approval of the Gram Sabha shall be required
Te ka ya kanu no ka jing menjol kin kanu no kunjal jing fa nak leng ka snong ide ben lum ban kata ka village assembly lani kata ka darbar snong kumba julong lam balong lam ki wik snong maka hari ka si jeni kalong kumba punya di ndang time suama te nalu kani ru long bayi ki plan ki program bat project bade apo jong ni PMKKY ide ban penilang swa ban ngin menjol bat ni hap chim ru ki brio ki biya jimetoi lang ni ka scheme ani long identification of beneficiaries under the existing guideline of the government. Yang ini entar ni sa umdum. Anu entar ngintip yang suke be baca putri tangi kamanan. Dia hang ni ru ka keren sai kedar. Data hang ni ladon baka ong baka snong lalong dorbar. Apa lalong dorbar kadai ga ga baka sur ginong ngelam jo snong kin snong so ba. Atu ba pi pidang ni em ni ga scheme ga bukan ko snong jengi ka lemba ka ta PMKKY central scheme. Dia nak snong Nakaban ng try ginum kan type ikiman kipidang subha ya. Bat lalo kata beliau kabar kalong ni. Atau pipi ba pikwa ban ya trihi ne ni pila ban tray na job kan ni nani lak ba ay kontrang. Pipi ba ba kuti kalau office ka siya ban tray naka sinong ru. Kalong ba kabahai da tray da job kan kabahai da tray da ka kontraktor kabahai. Naman ni ada perlu saya kirar. Haka full section 4 long implementation of work and all contract. Then long number 1 work good may be produced by the DMF after following to the procedure prescribed by the respective state government for such document. Then ni rukla kerencai kedar bang kasong ya kasnong ini ha darbal ban decide yanu ni men la ban tray di mana. Nila budien nila siamtang gawi kasnong. Kata kadiga jabal lamtop kabahab ya po sa yung blocking na kabayo sungsan si lang tanggalin ng kabala pantrahi dak snong taru gadi gajing itu naging yung snong pat kadon gidor gidon gis gi banga lason snong jeki pang ngasumde ban ay kabay dak snong bagi de ginong lam dibaya ya kabasa kimle dak batik kimle kaptu ganingon timtan tu snong ladap complete kani ka scheme ru ka affect na ru kabari araja ko ngalungo apat kani gen si balai pat kawan arja ka kendai kapana bekar atau kare kata ka jikli ni bu ni halo gani yamata ni kerpat pat ni ka bor balor beri pen ya ka office jong video ringkat badi Sherman jong di maf ni kerpat ni tujur yamata kat pat yo jingsai ba ringkat baka wakada ringkat baka guideline ka ba ni wa ni kungin song so ia mentagi dia berpesan Yeshua sipor ia kecing kontrai kat bangin pad yo jing sai ba kat kung gagan jok PMKKY kecing trai kecing ijungi ya posnong nadu benai fap klaya ia kecing nyat tu jing trai kat bangin keli nagi rirong bang keli nasional keli ba na semua keli digilok milak ma gilong bagade ga miskin ba kita golong bersyukur beliau kamdai bangin pinsisai kata kajing kana hanti zikin tiang berigi miskin kumbalai pulak dan bangsa pulak dan bangsa sempulak. Di halo kan juga mata pengaruh ngasudai bagaimana kita berigi miskin memang itu gidan naga beruling mo. Di halo kan juga mata andian bereng i bakawan ke office mo. Bakawan pay wan jungo man lakapor wan inspection. Bakawan pay wan jungo man kapor itu ia i pat balik ke office kawan man kapor. Jika bu jengkili ini gidan suksong. Di hang taging ni butian. Andang ila budien isyampat ilap bakadega central scheme jika basusi gede ini kan balik yang bakadega kuliah scheme amdai tangani isnang jini pati ku isnang rugidan bakam kita te kita bre isong ihal jagjong isnang bangin wadi ban budi te nagaliang jini ingkwa ban ya kula election ki wen ni hap chimchai tang election gede te tang